kad mumi glasno zovete, a mumi tata čekate. Pridruži im se, vidjet ćeš kroz avanturu, brzo ćeš stiću dolinu, stiću dolinu. U mumi domu naći ćeš sve prijatelje, s njima ćeš kroz džunglu proć, na otok doć, na čarovnom oblaku, pa u dolinu. Pa gdje? Pa u dolinu. Pa u dolinu. Pa gdje? Pa u dolinu. Pa u dolinu. Pa u dolinu. Ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 ta. Poslije silnog uzbuđenja te noći, Njušo je riješio da prespava u domu mumijevih, iako se Svire kao i obično vratio u svoj šator. Sjećate se šta se dogodilo? Odvratna groka gonila je Zericu i Bobicu i sve se zamrzlo. Za mumija ova noć još uvijek nije bila završena. U pomoć, groka me goni. U pomoć, u pomoć. Ne mogu da bježim. U pomoć. Otkud ja napadu? Otkud? Njušo! Njušo! Dobro jutro, mama. Dobro jutro, mumi. Je li Njušo već ustao? Njušo? Nema šanse. A gdje su njih dvije? Još su uvijek u svojoj sobi, sirotice. Nemoj mi reći da i tata još spava. A ne, u dvorištu je. Šta radiš, tata? Čini mi se da su mamine ruže uvele. Otkud to? Mora biti da je tome uzrok groka. Znao sam da je komad zemlje bio zamrznut, ali nisam znao da može zamrznuti i obližnje grmlje. Kad bismo je mogli držati u našoj komori za duboko zamrzavanje. Sanjao sam grozan san u kome me lovila. Ne brini, mislim da ona hoće samo Zericu i Bobicu. One se barem ne kriju od zakona, tata. Možda bi im bilo bolje da se kriju od zakona. Zar Zerica i Bobica neće doručkovati? Molile su da im se doručak servira u sobi. A šta su rekle, tata? Mislim, zašto ih groka progoni? Nisu htjeli ništa da kažu. Izgledaju mi isprepadane. Mislim da bismo morali saznati šta je posrijedi. Slažem se. Mama, odnesi im doručak u sobu i pokušaj da iz njih iskopaš tajnu koju kriju. Ne bojte se, to sam samo ja. Donijela sam doručak. Ako si samo ti... No, jesu li ti nešto ispričale?
Izgleda da Groka želi da ulovi njihov kofer, a ne njih dvije. Ja se pitam šta li je skriveno u tom koferu. Izgleda da je kofer nekad pripadao Groki, a ne njima. Ako su ga ukrali od nje. To nije baš sasvim jasno. Nisu htjeli ništa više da mi kažu. Baš ništa. Pa to je mama stvarno previše. I ne znajući pod krovom pružamo utočište kriminalcima. Mogli biste pitati Groku. Ni govora. I ne deri se toliko. A ne. Nema govora da želimo vidjeti Groku u ovoj kući. Mogli bismo zamoliti inspektora da ih ispita. Ne treba u ovo petljati policiju. Pa šta onda predlažeš da učinimo? Rekao sam ti da se ne dereš. A zašto ne pričekate da one same ispričaju? Primijetio sam da ako si nezainteresovan, ljudi jedva čekaju da ti ispričaju sve svoje tajne. Tati nisu htjeli reći ni riječ, ali su mami nešto ispričale. Sigurno je bolje da to bude žensko, ali možda neko ko je malo bliže njihovim godinama. Naravno, tako si pametan. Ej, momka, kud si krenula? Kod mumijevih. Idem i ja s tobom. Zar ti ne stanuješ tada kod njih? Ma ne više, moja sestra se vratila kući. I kako je ona? Pa kako, ponaša se kao da je glavna i još hrče. Zdravo, mumi. Zdravo. Kuda si krenula? U stvari da vidim tebe. A ja sam došla da vidim tebe, mumi. I ja. I donijela sam ti mali poklon. Poklon? Da, prekrasan je. A šta je to? Nešto što ne smiješ izgubiti. Naravno da neću. Izvali. Hvala. Otvori ga. Što je krasna školjka. Jučer sam cijelu plažu pretražila zbog tebe. Gledaj, vidimo se u školjki. Tačno. Hvala ti, mumka. To je moje srce. Dajem ti ga da se brineš o njemu. Hoću, obećavam ti da hoću. Ova će me školjka uvijek podsjećati na tebe. Jao, mumi. Prije nego što pođem na spavanje, svaki put ću poljubiti školjku. Ona će biti moje najveće blago. Osim mene. Dakle, htjeli biste da ih ja izvedem u šetnju? Samo nemoj ih požurivati, mumka. Mogu da se isplaču na mom ramenu. Ne baš, ali bi ti mogle nešto ispričati. Ja osjećam se tako važnom i tako nervoznom. Uzmi čaja. Hvala, mama mumi. Ovo ćemo obaviti bez tvoje pomoći. Teško, ja ću iz njih iscijediti sve tajne. Mi nismo špijuni. Htjeli bismo samo da porazgovaramo s njima. Da, kako biste iz njih izvukli sve, bit ću sasvim tiha. Jesi li ikada pokušala biti sasvim tiha? Pa, možda i nisam, ali to bi mogao biti zanimljiv eksperiment. Idem i ja sa momkom. Nikako. Ovdje je potrebna nježna djevojka, puna razumijevanja. Pa to je baš pravi opis moje ličnosti. Jesi li spremna? Valjda jesam. To sam ja, Mumi. Mogu li s vama nakratko razgovarati? Zdravo. Ovo je Mumka, moja prijateljica. Nježna djevojka puna razumijevanja. Zdravo, Zerice. Drago mi je što smo se upoznali. Mumka bi htjela da popriča sa vama. Hoćete li je pustiti unutra? Pa ako baš mora po svaku cijenu. Dobro, onda uđi. Savršen oblik srca i tako veličanstven. Još nikad nisam vidjela takvo nešto. Da li bi ti htjela sličnu školjku? Ne, dušo, vjerovatno se može naći samo jedna takva školjka. Ako nađem sličnu, poklonit ću ti je. O, zdravo, svire. Siguran sam da će Mumka to izvući iz njih. I ja mislim. Izgleda da im se izuzetno svidjela. Mislim da će se Groka vratiti večeras. Osjećam to u kostima. Onda si vjerovatno u pravu. Kad bismo samo utvrdili zašto ih Groka progoni, znali bismo šta da učinimo. Ako se to čudovište bude vraćalo svake noći, mami neće ostati ni jedan cvijet. Vidi!
A. Odoše negdje. Mumka je uspjela. Mala mu. Moramo je zaustaviti, inače će sve upropastiti. Mala mu, nikada ti neću oprostiti ako se ovdje upetljaš. Da se upetljam ja? Moramo Mumki prepustiti da ovo obavi sasvim sama. Tucam ako zatreba nježnost i razumijevanje. Mumi, dakle, Mumka ih je izvela u šetnju. Gdje su sada? I šta rade? Ne čujem o čemu razgovaraju. Stvarno, morat ćemo da priđemo bliže. Primijetit će nas ako priđemo. Izgleda da sam ja jedina dovoljno mala da bi se mogla približiti. Kasnije ću vam sve ispričati. Ne idi, mala mu, smetat ćeš Mumki. Što je ti stalno smetaš? Pa dobro onda. Još jednom ću vas pitati. Izvoli. Da li taj kofer pripada vama ili Groki? Naravno. Dobro, da probamo još jednom. Čiji je kofer? Kofer je naš. Ali ste rekli mami Mumi da kofer pripada Groki, jel tako? Tako je. Molim vas, mogu li ponovo da vas pitam isto? Samo izvoli. Jeste li vas dvije vlasnice tog kofera? Ili možda niste vlasnice tog kofera? Jesmo smo. Ne požuruj, polako, rekao je Mumi. Šta ti je, Mumka? Izvinite, ali mogu li još jednom postaviti isto pitanje? Naravno, koliko god puta želiš. Hvala, ovo je zadnji put što pitam, pa vas molim da mi date pravi odgovor. Taj kofer. Da. Koji vi imate kod sebe. Da. Pripada vama. Da, pripada nama. I ne pripada Groki. Da, ne pripada Groki. Jao, hvala velikom glavatom Mumiju. Odlično, baš nam je drago. Mumka se stvarno trudi s ove dvije. Ja, Boga mi ne bih, ja bi njih isprepadala pa bi mi same ispričale. Htjeli smo nježnost i razumijevanje. Ova Mumka je stvarno super. Svi do jednog u ovoj kući su super. A misliš li da bi bili sretni ako ovdje ostanemo zauvijek? Kako da ne? Samo se moramo čuvati Groke. Tako je, moramo se paziti Groke. Imale su povjerenja u mene i sada smo najbolje prijateljice. Ako ne bi imao povjerenja u tebe, Mumčite. Hvala ti. Iako mi nije bilo ni malo lako, znaš, njih dvije su prilično zbrkane. Nekad mi se čini da sam ja jedina koja nije zbrkana. Čini mi se da nisam baš puno otkrila od cijele stvari. Rekla sam, trebala sam ja ići. A šta je to što jesi otkrila, Mumka? Pa kao prvo, izgleda da kofer zaista pripada njima dvijema. Zerici i Bobici. Pa kako onda može Groka? Pričekaj malo. U drugu ruku, ono što se nalazi u koferu sigurno pripada Groki. Pa nije valjda. Pa šta nam sad valja raditi? Pa o čemu se onda radi? Nisu htjele da mi kažu. Samo su rekle da je to najljepša stvar na svijetu. Na cijelom svijetu. Onda će to biti nešto izuzetno. Ovo postaje sve teže. Hoću reći, njih dvije mi ne izgledaju uopšte kao lopovi, nimalo. Mi smo ipak morali otjerati Groku. Nije mi jasno kako Groka može posjedovati najljepšu stvar na svijetu. Pa, kako su mi one ispričale, izgleda da je Groka sasvim slučajno došla u posjed te stvari. Je li moguće da je i sama Groka tu stvar ukrala? Ja, nije valjda. One se strašno boje da će im se Groka osvetiti, ali tvrde kako se nikad neće odvojiti od onog što je u koferu. U lijepu smo se gužvu uvalili. Groka će sigurno doći večeras. Šta možemo uraditi? Isto što smo uradili i sinoć. Ali ako to što je u koferu pripada njoj, ne možemo je tek tako otjerati. Osim toga, siguran sam da ovog puta neće otići tako lako. Ako ostane, mogli bismo imati vječnu zimu. Ja ću ipak pokriti Petunije.
Jel svi ostaju preko noći? Ja se moram brinuti o mumiju. Nek se brine sam o sebi. Ti ćeš valjda ostati svire. A što ste tako potišteni? Meni je nešto palo na pamet. Iako bi pomoglo kad bismo znali šta je u koferu. Što ti je to, mama, palo na pamet? Nije važno, saznaćete na vrijeme. Se vi već tu? Jeste, dolazi. Možda će tata mumi uspjeti otjerati. Na tebe je red, mala mu. Ne gnjavi, znam. E sad, ako niko nema trefovog keca, Evo je, dolazi. baš sad kad dobijam. Sakri se pod sto, mala mu, postaje opasno. Jesi lud? Kako je mogu udariti ako sam ispod stola? Je li već stigla? Stoji na istom mjestu kao i juče. Šta mislite da i ja zreknem oklagijom? Ja idem prvi. Svi ostali razvijte se u strijelce iza mene. Je li tako, mama? Jeste, dušo moja. Rekla si da ti je nešto palo na pamet. Možda je sada pravi trenutak. Čekaj, Groka. Večeras bismo htjeli da popričamo s tobom. Znamo da si došla da uzmeš natrag ono što je sada u vlasništvu Zerice i Bobice. Jesam li pogodio? Hoćeš li im to prodati? Da li bi im možda to poklonila? Vidi, ja ovdje imam neke stvari za tebe. Hoćeš da se trampimo? A? Kako ti se sviđa ovaj privjesak? A? Poklonio mi ga je mumi za rođendan. Ne sviđa ti se. Dobro. A ogrlice? A ogledalo? Dobro, ništa ti se ne sviđa što ti ja nudim. Evo, uzmi sve što hoćeš sama. Samo nemoj aspirine, molim te. Na što misliš? Ovo? Ne, ovo? Ja, a ne, to nije moje. To je Munka poklonila mumiju danas. Da. Mumi, mogu li ovo dati, mumi? Pusti je, jesi li dobro, mama? Jesam, ali mi se ruka u trenutku sledila. Sad, kada si dobila školjku, obećaj da više nikada nećeš doći ovdje. Ako dođeš, imat ćeš sa mnom posla. Malo je falilo
Kako si se samo sjetila? Svaka ti čast, mama. Izvini, Mumi. Potpuno sam smetnula s uma da je tvoja školjka ostala u mojoj torbi. Nemoj se sekirati, mama, vrijedilo je truda. A šta će ti reći, Mumka? Molim? Pa rekao si da nikad nećeš poći na spavanja, a da ne poljubiš školjku. Ili si to nešto tako glupo? Mama je ispravno postupila, osim toga ništa neću reći Mumki. Ništa. Ti si blesav. Istina će izaći na vidjelo. Samo pošteno, do kraja. Mumi, našla sam jednu, vidi. Stvarno jesi. Jako je slična, ali moja je bila dosta veća. Bila je dosta veća. Mumi je zaključio da jedino što još može učiniti jeste da pokuša naći školjku potpuno nalik onoj koju mu je poklonila Mumka. Tako ona nikada neće saznati istinu. To je to. Našao sam je. Niko ne bi mogao utvrditi nikakvu razliku. Je li ovo možda čudo? Ali u dolini Mumijevih čuda su sasvim moguća. Kad sunce zače, mrak te snađe, Mumi dom zove, nudi ti snove, hej Mumi. Tu se svi veselo igraju, a šume smijehom odjekuju, hej Mumi, hej Mumi. Kad sunce zače i mrak te snađe, hej Mumi. Mumi dom zove, nudi ti snove, hej Mumi. Tu se svi veselo igraju, a šume smijehom odjekuju, hej Mumi.